birigiro bwako mulibirya wa Meru TV Alhamisi eku nitite na mbere moya iri tariki 20 mwezi wa Novemba mwaka ni 2025 kanko wate uweni kirinteto cia Meru TV muthenya nimbita wa Tiri Babu na tukiambiria nteto cia nawe MC wa Igoji Mutwindo Miano wete wari wa Tambaru murengo yo anta mnonto te wete na mbere onete kumakithiri thirikari ya Rais William Ruto na wete wena kariba Igoji bakawa Tambaru Rais William Ruto kethira akauyuria mawirane yawe mushinda miano MC wa Igoji na oni na alu gande na tongeria be Igoji especially ba mwelo na ndauga oni ntekeni na ndegete ukena untu antu be Igoji ntugo itorejo kuata antu batena bata na twena kura especially Igoji twena kura ngiri 18 na magana onto nengorika na president nejire Igoji ala onchi barabara ya kuma kieni kiande gwita mitongo na uge kale kana meri itantatu jojo ali mwaka muthiru barabara une rekira antu beto itathondekwa kwa ubatu tuliga one time kile president yo Ruto kile president Ruto kwena gento augire mantu atibeti leo ale Igoji na atu atibeti Tibeti ni ejire kana eteja Tibeti eteja ni otulira president gethone akwenda tuga two term ni atuletere Tibeti ni eje Igoji na eje Igoji batu tukauga two term president barabara ya kuma kieni ndege ya kinya mitongo lami tukauga tumbi lakini ya leo kinya tukauga stima yetu twena villages ngorokia thate tu na ninkuona bagekira stima na transformer yuma milioni imwe na kwanza lai irendwa 500,000 kinyoga tega ituo villages thate tu na 500,000 ni milioni 16 na ninkuona bageta bagathithia mishemani na bakarumania mbesha ngorokia yu kwa ugethwa atekira stima je Igoji East tukauga lakini yekira stima tukauga kwena roje rwage mwero umoja tu phase 2 ejire ala onchiroje ala kambe na rwa tuiga ro kambe ye wekero imende 3 anto ba mwero buloje rubwe nalu kwa tuliuga kethwa agekira roje ne tu ala gwekira roje tuliuga one time na ndiugo woni nte gukira onto nani anto be Igoji bandurite mbatetera tutana mbere na nteto cietu na westibu wantu ambui na amenerete bunene utumiri buthuku bwa mitandao araurite ndukimbithi kaitaka barero tha batumira mitandao buthuku nonto bakayukirwa italia rake watho ni riboti tubanganiritwe ni mwandiki wetu wa nteto Mukiri Onkunja. Bukuibwa manto ya cyber crime mwanka kwa tweka kweli na ukora kinyire mwangenya president wengwa asaini mbi sheria asaini sheria sawa thimonezi ato ne turathomere ne ituthomerete manto ya cyber lakini kankwenda bwira atiri uti muntu uti no uru bwake ndu nawe reka kuintimidate bangi kinya kithira wina kinya kitha kwina uru na kuri na kila kitu reka kutumira thimu bubui watumira thimu bubui nani na naroti na waita nawe wethira muntu na kurima munda yake nawe wambiririe nawe nendo mura muria ka kurima munda yake na kibanga na no kimi kibanga kirima na mantu yange ya mengi kwa wende tafadhali mantu akuseba kirai unini wambithira ndire kundiringite mbicha ndromi kwa wachana na mimi uni ndire kwini ndiringite mbicha kwa ningwa ini ndire kuti uo ndingite na kariba ntura ya Mpangwani na Makuyuni Ruduni sublocation igikingo location wandia mukothi maiba kudeta nontoba wagibwa stima anteru arabakuwa muna kwethira bathiulunkiritwe ni anene huti utethio bakuona
Stima twajiriaga twatharatharwa twerwa iturute 500 twajiruta tugujiruta tukithikiria twegua ni undi umwe ngithikiria ndegua stima tio kinya wakwa na irutite 500 ndauria ende imbecha ngachokerua nontu stima tia kinya wakwa na kandere tu stima nkiruta itikinya waku no murame kondena moni ugu na ni ugutema gugu mboyete ku agamenya buranka ruthirwa gugu mbecha ngachokerua kana wi stima ngekirwa gwakwa aranda ndiye ndandikithire stima no ngekirwa nyambura certificate tora tukanenkerwa na uri certificate to kunenkerwa ito athomira wate kitu nengagira certificate na cha stima gugu taito nde tu taito na uri taito na chichi atwekire stima irekirwo na taito kana na tikuruthwa mwanki tonagira guko tukobete mikobe ya mwanki na borambije muntu reare karibu no tongana nunkagirwa no tongana tie tonga tonete tiugo utonga bwetu ikuthimo ndani tukaremia tukarea mwanki na no agonkorira bici nkaumba kurimeria mwanki na ndena nene ndete 500 mbekero stima ntationa na baba taruta gento bakereto makingi mnde nkauria niyo tia kwetia ina mwanki na nde no tonga bokonunkira deputy president iseneta aya MP imodhonwa wa wantora lakini nogira no tathio nderegira kuma kiribo nkauria egitare yakwa igware agakinyithia kuringa kura kaire iria kegue muchore watuga mwana na akathikioro tugo utimenya kumuruta na kwithira utiona kinya nwanja no imbie yete na mwamba kayo kwiyo tuga kwija mana mathari onto tie bantu kinyite kyo toriona tatwe mwinduni na totie Kenya ajinga ka tena kabetha yangu na ndio kuno ende no twe mwinduni turi akuwe na munene wetu ndebite kendeke turi akuwe turi abani kwanja bagitonga na tutiko menyiko na no kwa MP imodhani wetu kwanja mutori wetu na itokuria na ata kumenya mbande ya abani nereko wona bare baba batiye no batotiroko abakaya kaire Nyantuta na mbere na nteto cietu akariba mukonga ruri wandia thanga tigania east ni bawiritu bunene nyuma ya kuthondekerwa barabara ya mukonga ira ithiritwe iri mpanga kiria kari mno kaita kambura na kuirwo kwingi ni bacoketie nkatho kiri mubunge Mpuru Aburi no ntoba kuwire wirane na kinya wika mbere witi na wika mustari ne jwa mbere witi na mbere mwandiki wetu wa nteto Adams Muturia wa Thirinja no banganitie rigotie akari barani hatumiriba barabara yogurone mukonga ruribe ichumirite no chokere mubungo shombo ikatiganist Mpuru Aburi nkatho ikubabwithiria kaongo kakamonyone karakethirite kironda nkuyo kaitakara ya kuringana na kariba bawiti bethirite baikire thina kuma nthira umbwa karima kakaitwe kironda nkuyo muno kaitene karakambura nende thaito chokere mheshimiwa Mpuru Aburi nkatho no ntumbura kinyeka ure mafuriko pikipiki cietu itekorora kithakene ringi atukororete kabari kaisa sawa kabisa na itomwira ngai ya mutharime no ntubango imbega ira otoritera na mongele kifindi kenge kenda ngoire inge itiere cia igorone atoritera na werubu we nabu ngai ro mutharima aro mwarameria mianka nikenda maisha we aturabo bwega no ntubango imbega ira otoritera nawe kuma ndangathe nkwenyani bwa no ntuba mheshimiwa Mpuru Aburi ontopo otobithiria njira kinya ni rendereta na wasiari bakwa inda kinyanga mutolo mno lakini thai nkua ibwa no ntopo akalami kau atwekirete thai bikibiki nyabara turokera kia bakewe ya thai bateko wa ingo musokeria nkatho mwere agaikwa akimanka twenwerenge na renge kara mheshimiwa Mpuru Aburi bwega no ntopo otobithiria karamika tobithiretie ya no ntoba barabara yetu na ngacokeria mheshimiwa wetu nkatho no ntoyo bajara bwithitie twamuri iboya muno no tubarabara ende irathukio obu mbikibiki ira kinyara itaomba witia lakini monka thai itukura murungu iboya na nya murungu amonga ongele wendo bugwe nabuo ete nabu na mbere nikende nye gurune riumba okura bwega mwasimiwa Mpuru ndobo kwaria noe esusani wanjire basi ombabu ingo sokeria nkatho no ntu wakabala balaka okobithia gokwane gokwande woni antu barabonthe bareya babikibikia eni ndaba ukiragia mwesimiwa bakauga mbu bare ilinyene
tuaukira nana na mukuru kubaukiria itugucokeria nkatho twikura ibwega no ntu wangugira waomba kurita akari baba kere bawite bethirite bekulukira mathina kathumba kapalabalene ka ende monkira thaiba komba kwithakiritira ngui ciona kwana micio batikuthangika na miakera tuture guruna tuture kuthangika muno no ntu barabara eje ya kuma kamonyone kuthiria kabarika na mbura raura tukaitha pikipiki cia tukanjucubu ara mtangathe no arakirite antu beguruna kisendi ya kuitha pikipiki kwawe batu tukulukira thine impinge muno mwekoro tete matanete mwekoro mpoka matona na itanda bibia rutara akikinyara akukua aikinya bira ukara bibi kuthukanga ndi nkwira mweshimiu ibwea mwathania mongongele nyame yake mingi au mboto bwethirinya saiti ya tubwethiritie atongongele bibingi ankuani murungu amutharime na mwikaike miake mingi batu tutekemenya gwita inya na siliva kamwelenea itugucokeria nkatho twikura ibwega no ntubangugira enjega waomba uturutira ire akari wawite njira ucoki nkatho kiri mubungu ciombe katika East Mporo wa Bori ibekitwo ira ne bakomba kwitha kimuringira kura kiri kithrono kitwite ke mwaka 2027 bakiwa ngui ciao ni ciombeje kwithira ikionekana kuntuku nkiripotira Meru TV kumatiani Mbechanda Mmuturia wa Thirinja sana mwandiki wetu wa Nteto Adams Muturia wa Thirinja nonto bariboti na njira inkinyaniru na tutana mbere na nteto cietu na bwatori harimi bakithangene kiengo East Igembe Central ibamenerete bonene Meru National Park nonto bakuria kubathikira wambiti na njo ni bathangikite bonene na gukinyanga na kurabio mndene arabo wetenende baikaria bongo kethira KWS itiukaria nyumocio ronaro tubanganirite ni mwandiki wetu wa Nteto Murithi Waba na kari baria bankene na Meru National Park ni ndene ya Kibangua Kithangene Kanjo ni baumirite na guteta nontu bwa njogu iria ciithiritwo ikibacumbura ikiuna rweo na igakinya na kibo tuteseka na tukono aburu abatu tutathoma aciari betu ibagire change tuthomethia na inya na twi twina rubu nene sana nontu ana betu bati kuthoma mwana wetu atiuma akila kanjo itukira njou mwana wetu atiuma itekethanga primary itukira njou na itukira mbiti so ana betu bacoka batuika twina mbande ni nene mwana arethe kurira maruke mukuru na mwakuru no barare kurira njou kwa upaki iyake tutengete batu antu bakithanga tubarera nyumo ciao baba KWF ndio abate shughulika nyumo cio nyumo mye biele no to actually antu bairie ni batengetwe muno na ibasumbukite sana no to ende itari othe tutura thinene to era antu bothe baba batio shughulika kwa tu abate shughulika lakini aundie tu bato masio mye biele tioma sio mye biele adira batanga nyumo cio tutombo tura thinene tioma aturi babetete bakiuga ni Meru National Park ite bathwana iria nontu kinya babeta batiuma na mpwi na ndi baguteseka anene nontu njogu ni kula tubia kula turabena tutunini twakumithia na ruji tutete totondekire thigari bune no ndere pagi batu kuite tomwite tu kwandamana gutuka uratuire atuire ati achugulika agagisha askari baiba kwandene ile tu gutukara kithachi ro chonde kumatha kumniele aru arenda askari bau baria batu kuria thakumi kukia thakumi ile baria au batu tukara lakini baire tukujire ake kumau batakinya renge andi barombete thirikari imbe kutonyera nteto iji nekende komba kwirikira kithaka kibwega na bayo ukaria bakungana mesi kwanja batu turi akaito kuthina muno arume betu utirwe bakundia injogu barara kurwa nacio na itukubwa kinya twetese katana nontu ntisi kana mwaka uyu ngi bukatha bukienda kithurano ka bukona na bo buthura nontu arume betu batuekele paki bationa inya thase kwaria na akaba bationa inya thase kumenya mwana kana arite kana thuranirie ta cukuru so kinya fia guswafi bindu cio swafi tamomi ari ya musirukire ayarukire ari ya mame nontu arere kurwa na njogu sasa ndo murume ono wirigirite kwari kwengo gia karuta museyo amenyeka mento murume Murithi Waba nkiripotera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Kibangua Ibwe Waba na mukana ni yuritikire anto baraba utumira ana baskuru bodho gukaita kaskuru ingi na njira ya kubaka matethia mbao na kinya kubekira lorine wito batwithia mirabo ni kuringana na sibo wana the world orane Joel Kirema arwete anto bakayukirwa Italia kiwatho ni riboti tuthuranire ni mwandiki wetu wa Nteto Mukiri Onkunja
na kaita kana baingete skuru ende ana babaingete rese ankandone nibonekete baetumero boboe nitonga bikumenyekana kukamatithwa nko amwe na kinya wetu twethomera untu sibo wanteri yenda tetemukana na kuate antu bo pande bakutithiana nguiji bakethera bakekirwa mpene nonto mwana mununu ora wa skuru atibati kwethera kirite thongwe mwenye iji na ende thaini kakinyite kanyaka antu baba umekwethia ni bakureka na kethera tu bakomba kwethia bekinyithu ikongolone bya sheria watandenio kure antu kudhukiri ana betu maisha child labor kuri muntu ndiasha mno muntu na Land Rover yake wimba watura utenda kwa mweko nontu yoyungwe akamatorwao umure ambesha itwana kwa nturo kwa dora nito kama tairembi hiyo ni tabia kweli. Tumeongea na yeye, tutamchukulia hatua, tumeongea mpaka na chief, tutampeleka mbele. Nonto tibu mpo kuitida shatwana kwa torongo ene angaku kuri ndio kama tanjia muro mutoko ndio kama tanjia. Sasa mnafanya biashara gani? Hiyo hatutaki. Naona stores. Mtu atese store yewe ya miraa kwa mekandika. Nonto kwa store ngira reka mukunji itenda roa ikandikwa antu batu kumako bande store ku ya miraa ufunge store yako ya miraa kama umemaliza kazi ika handout yamba akiwa na baba inge bakomba kwetha bakiorapo na kuremwo ni weta skuru nonto botumira ndawa isi ambogita na thai ende mantu yangi ni ya meru nonto mwana kinya ita skuru ira ya college kana uyukania baborisi akomba kwethera kithimwa mugana yura atumirite ndawa cia ambogita na ende onekana na atumirite ndawa iji kana simwere atomba kwethera kinya akiona ngwe. Watoto wetu maneno ya miandarati muache mara moja. Ambieni watoto wenu waache miandarati. Colleges, kuna colleges watoto watakuwa wanaenda bayake na fingerprint. Uiteta college weke na fingerprint ukuonekana kithira wota hakuna mandawa ya kulevya. Mwana akawata na ale moita college na utupa kupanda wase kulevya. Kidimikira kila bwithe ruara sibitari deru akretu kwa bwithe ru college mtuko ya college kabwithia jongwa test ya drug. So tafadhali tuacheni drug. Kiripotera Meru TV kuma Nkandone na Thowandi Gembe North mbeta mukiri onkonja Boti ya mukiri onkonja ni etukira katanta kiri nteto cietu muthenya yurware ethira wina muthenya yumwaya woni mbeta wa Teri Mbabu.